kuria no generally he ciana cita picky eaters marega kuria na tuwa malnutrition kwaga ukoda raiga da akurire kumia haria emiri tandatu atakuhe irio cia kuria yo menyera kwaga irio tucia ni fataraga cike ndagitari nugo tugerie gucihe irio cia ku boost appetite irio cia ku boost appetite nugo ahote mwiri wake ukata ahote kuria irio. Okay. Na rucia neci cia gatagati ka mwaka umwe nginya miaka 5 haria tiguaga neho immunity yao stabilizagira ri mono ucio abati ku deworm thutha wa ihinda rigana atia kuheo deworming agirwo twajagira deworming at 1 year na kumia hauka mu deworm every 6 months. After every 6 months inagirwo guthi this time go aheo deworm na aheo vitamin A. Iyo vitamin A to adogima ya kuheo. Okay. So akiheo dawa cia ku deworm ni afatie icirumanire na vitamin A. Yes. Okay. Ndori ugo tondu rika riu ni ririaga giko muno nginya kuria ndwara no kona mwana ucio ringi ne guikara athie thukuru especially mathie thukuru wakora mwana ona murare ringi konta weekend mu guikara nake wega muno ndai na thina no ahingura thukuru Monday ene guka kiuga itha ni arario ni mutwe kana ni arario ni nda na muno make ringi arario ni mutwe ni nda ina thina no kona ni rikaraga githiaga fata munene mahinda maingi ukira uria ahingite thukuru muikaraga nake hihi ni twa gutukana na ciana nyingi kana niki? Yes, ni gutukana na ciana nyingi na kwa gwithamba moko agikwa haria kindu twagirwo kubundithia twana twitu ni ati twagirwo gwithamba moko. Okay. Lumbare ko kliniki wanaga majiria na turoni da nyingi tuga virus ici cia kuma affect makajiria guturoni da no ugi insist asiana shika siethamba moko na iria malaria also that change of iria malaria mucini iria malaria shukuru kaingi ni meya that kiria kurituroni da discomfort ya Shesheni hakuhe nawe.